Ta hagini ke Sngi nga ai ngo yo Blei bangala biang banwanra igini ke jingkren shefi baro ke baju snap igini ke channel. Daga jinget nga kren igini ke Ktien U Blei daga Jingduwai. Daga jing kamilan tiru ba kibriyo ke besngap. Kinyo ia ke jing shai aga jing imjongki. Ngala kren shibun baha agini ke por ke baladap. But menagani ke tayo ngala kren shafang ke jingiday bat umensi mukhot U Blei. Ngam kwa ngan kle ya gani ke jingkren bat ka weipat. Ngam kwa ru ngan kren shafang ki aka ki bakinja pertei. Ngam kwa ngan kren bet aga jingiday bat ke Ktien U Blei. Haga jingiday bat ke jing shakri U Blei. Bat aga jingiday bat ki aka ki bakinja mensim. Kataga ni ke Nongrim ka bangadan na gani ke Jaka. Haga bangam kwa ban mix ya kabat ka weipat. Lyngba gani ke jingkren mentag Sngi. Nga kwa ngan kren haga taga rukam. Kaba nganget kat kum ke jing shai ka bangayo na ke Ktien U. Bad kanlong ke jingiaroh ka ba kraw yupi ke besngap. Na mga ay kerteng ya gani ke jingkren jonga mentag Sngi. LADA PHIM tip show KUMNO banle. Kataga ni ke kerteng jong ke jingkren jonga kabangabo agani ke YouTube channel mendag Sngi. Ngakwa ifibaro ibasong ban sngap pelet jingmut. LADA Ri-Bhoi aga Jaka kaba PHIM tip show KUMNO banle. Ngan pen ifi mendag Sngi. Nagani ke Ktien U Blei ga lenti kaba bahatam. Kalenti ka bambaklasyo. Kalenti ka ban penpoy fi shagatong. Shagat Jaka ka baday. Jan baro kiba shakri U Blei. Lakalong nadu ka por jong ka Bible hadu hagi ni Sngi. Ngijupoy haga Jaka ka bangimtip syo KUMNO banle. Ngijupoy haga Jaka kabangim tip syo kay kabangin perkat. Sibun ba kibriyo aga Bible, sibun ba kibriyo wat agi ni Sngi. Nganget don na preng jong figat babidang snap yang hangne ro. Ri-Bhoi aga Jaka ka PHIM sngaw tojo kay bapinle aga jingim. But ay bagani ka jingkren jong amatag Sngi nga kwa bapinda snap ha. Na mga kwa ngan wanra yaga jing shai nagani ke Ktien U Blei bala na Ri-Bhoi yaga Jaka ka ba PHIM tip KUMNO banle kay ka ba Blei udan ban yarap yangi mentag Sngi nang ne ngan penifi naga Bible ngan sedang nadu ke jing shakri Blei ladang ala ngan yalam shadu shiga jing shimet tang mga kwa ngan sedang naga jing shakri Blei nakakam U Blei namar nda bang shakri U Blei ke judan ke por kabakum ke jing shakri ngim tip syo KUMNO banle ngan penining kong FEB naga Bible nakikam jagi apostle kalenong ka beningkong ngan puli naga dekat ke bakandai ter onda ulala yato yakiniki ekeru haba kidang ye khmi la shimno yu u shijrong. Bat ulo o ula pudiang no yu u bat kim yo isu yu. Ti haba kidang khmi shan yu u shibneng. Kat bau dang kiyo. Hakmi arngot kirang ba kilayawan yang ajan jongki hagi jan kup balik. Kibala ongru korang ba Galilea. Balay piyang khmi shibneng. Uniyo jisu yo ba shim yo ba shimno sejrong na pi shibneng. Unwan haga juk rukom kuma pi yo I u baulet shibneng. Kani kadai ka klipman kaba etam yakini ki apostle bat yaki shispa arpungot ki biadan lang. Kadai ka por kaba etam yaka balang ka beningkong. Namar ujisu ubala yalamiki, ubala hikayaki, ubala don ringkat bat ki. Dalagi jongki khmat ki yo I baula ki no na ulum olip.
bat larong no yu usbeneng bat menta dan syu bat ki haga pertai ngan ong da kani ktien ki poi aga jaka kabakim tip syu KUMNO banle bana bakim tip syu KUMNO banle ong the Bible ktien ke jong play kong on na kumta ki lelet pa Jerusalem Nonglum olip ubajan Jerusalem ka jinglet Sngi Sabaton tinda kile po kile kius ke kamera ka baneng hagaba kile shong baro ki sunran khat wengut ringkat bat ki kintay ki kena ka Mary bat baro ye danlang si spaar pungut namar ba kim tip syu KUMNO banle ki shong hangne kim sngau tho syu ka ingin le shingin le ka ga bangini perkhat ngi le KUMNO menta ki shong ngani ka kamera ka baneng gi duai Rai U Blei ke Sngi Pentecost hadian bagale duai ko masifau Sngi umense mkhot uyara ne ke kamera ka baneng bat ngakwa ngan pni pi ngani ke par ndawan umense mkhot ne ke kamera ka baneng fiu I ke dan ke ke crowd palat kabau Blei u hikai yakini ke brio hakini ke kamera ka baneng ule ya ke baka jingmut brio kamla perkhat namara haga jingi kynduh brio hi kim tip syu KUMNO banle nama jisu dan henrai ndah bagi paya ke Jaka jong ke Jingduwai mensim khot wan hiar ningkong sakani ke pertai baleng keren ke ngakwa bangan ong fi sasisian pat LADA ka jing shakri play jangi ka pai haga Jaka ka bangim tip KUMNO banle LADA ka no ka bapile aga jing haga jing dai baga jing shakri play pi pai aga Jaka ka bapim sngaw tau balai pim pet ye ka ne jing jang ne bakini ki apostol ringkat bat ki bangai ki shong ka kamera ka baneng bat hagini ka kamera ka baneng ka jubab ye ka jing jonki ka dai umensim khot wan hiar halor jonki nakataka daw mentagi Sngi ngakwangan peni fi ka ne ka point bala na pipaya ka Jaka ka bapim tip syu KUMNO banle umensim khot jong Blei udan ban yalam ye pi umensim khot jong Blei udan ye ka ban yarap ye ki brio kani ka Balang ka beningkong ka paya ka Jaka ka bakam tip syu KUMNO banle anay nagi shong ka Jingduwai umensim khot uyar but nawan umensim khot upen kelapan ban ne kani ka jing jonki shaka ka bakraw habakadan ka Jingduwai telik ka jing tolupa haga hangne ka pelingo ki brio ki wan ko malaya jar ki snap ka ne ka Jingduwai but they hangne bo petras yang man pensyai ki nagaktien ka job play naga bor ka jom mense makot but ki kala ka bamot ko malaya jar but naga Jaka ka bakim sngaw tau wan hiar umense makot ulang ka jing shai ye ka naga Balang naga taga daw ngakren linkhat naga naga par bala naga jing shakri play jopi ka pai haga Jaka ka bapim tip KUMNO banle what let perkhatan daga kle jong pi wat lenti daga waipat ke rukam brio ngakwa bapin nang banrung siga Jingduwai bat banwat yaw mensim bakot jong Blei kataga lega bang ngakwa ngani kayang ne ba umensim bakot uday ubawan ban yarap yaga Balang yaga jing shakri Blei haga por ka bangim tip KUMNO banle ngangat pinum sngaw ye ngan bat kendiat igane ke par fi ingi mentan nang shakri Blei nangim tip syu KUMNO banle kawai ka bawan khmat gadai ka committee ngam kren banyi ki committee ki jingi perkhat kam gidan henrai hato kani ka kam jo Blei kabangi pet kabangi shakri kat ni
Hato kadai kabangi peniat mangi. Ne manu ba peniat Jaka. Fi pun sin ndah bangi poi agar Jaka kabangim tip so KUMNO ban le. Nyawan rai ke beri start. Nyawan rai ke beri benang mani perkhat. Ban nyawan rai ki lenti bagi nongrim beriau. Ki batang-tang ki wanda ka rukom daga idea bakan japertai bat ka rungapo. Bat ndaka wanda ka taga idea ngi persang ban penmi ki an beriau. Bat nagi mi ki an beriau kaya da kapelang bet ya ketu jing syekri. Henry ke jing donjo blei ke kenria. Ke jing pensle jo mense makhot kamdan. Ke presence ke jong blei ke kenria na ketu jing seng. Namar u blei kwa ya ke kam ke jongo. Bangin peniat mangi u blei kwa ban ayaw mensema khot aga jingiseng. Bahabang ipay aga Jaka aga bangim tip KUMNO ban le. Ki apostol ki klem batay para maki. Henry ki rung si ka kamera ka baneng. Ki Jowai ado sipaw Sngi. Namar ki kwa ban tip baday tang mensema khot. Ubaw jisu ladep ong day mensema khot uban wanavi. Nagatagadaw ngakwa nganwanra igani kandiat igani gipar. Ngam keren persya ino. Ngam penrem yaki committee tray kam. Ngam ong mangimdan kam ke jing peniat kam. Henry ladatang kita kilong ke jing peniat kam. Ladatang kata kadai ke rukom peniat yaga jing Ktien U Blei. Ndang ipay yaga Jaka ka bangim tip KUMNO ban le. Ngi kentat yaw mense makhot jang Blei. Ubadai mo unong yalam, unong ikay, unong yarap. Day hangta, ngipay aga Jaka ga be. Kawan ka pat ka pra, kawan ka jing klumar, kawan ka jing hiar, ka jing laman siyam, ka kta ka jing yaday, kawan rot ka jing kabangat sngaw tiyang egaday. Bangi persyang banle, iki baka jing sngaw bit, baka jing sngaw day, jungi, klem, datip, bakalang syabar nakani ke Ktien U Blei. Bat ngipen sngaw si yaw mensiam bekhot jong Blei. Ubala ai knang yu ba undai Bynta pedang jong ke jingiarap ya ke kam ke jong Blei. Hagi jing syekri ke jing yu. Tangan ke benengkong. Kabaar ngan pen EFE. Ndah bakani ke Balang ke apostol. Kipoy aga Jaka kabakile ega badai. Henry lapen sitom banyaki. Kipoy aga Jaka kabala kamiki. Tapi puli aga lanang kabalai. Upetras upen kia yau tu brio. Petras bu Yanis kile ega kamba yau tu brio budko na duka kupoga kame. Kawan ke jing klumar Jerusalem. Tapi puli aga lanang kabasaw. Lakem yau Petras bu Yanis. Larai ki akhmat jangka dorbar. Kamat kadan ke jing pensitom ke bejur. Daga government na ke tu ke par, daga sarkar. Laban ong hangne ke jing pensitom kamuan tang na ke government jangka himarom. Kawan na ke jiu na ke niam. POE ang ni ka Bible kong hakal nang ka basaw kadakhat ka baar pulay ka Bible kong habag kila pelat no iki kila yawan sa lagi lakbat kila yato ya ka ay ka bagi rangba lingdo jok bagi teman masan ki ang iki kita bagi layo sngaw gini kila penjame lagi Ktien U Blei da ka bagi jingmane ka bamot ki Jowai bat na ki Jowai pipulian nakal nang ka basaw ka Ktien U Blei ka ang dakhat ka balay pulay singap alay puway ngan puli ka ang kamne. Anda kila la Jowai te la pen kenyu ite ke Jaka ka bagi seng bala pendap iki barok da mense makhot bat kila keren ke Ktien U Blei da ke jing sngaw slur nda kawan ke jing pensitom ben nda kawan ke jing ele ak jing dai ke jing Ktien U Blei teng hangne ru niat da ke lenti brio. Dan bayi tu yang abang, bamentang ipoy ke Jaka ke wat tang ha asam,
Lapan prai igi yang mani, lapan du no igi school, lapan du no igi missionary la le kumta. Bat nang ta deng iperkhat ngi le KUMNO, ngi poi igi Jaka ka be bat nang ta kitu gi bri igi poi igi Jaka ka ba kelumar. Kawan ke jing du jingkerman, kawan ke jing no mensiam. Nama ba kawan ke ni jing pen sitom ben. Tanginum ya light na ni nongrim. Bagi ni priyo, gini apostle. Hadir bakawan ke jimpen sitam ben ki klem kuslai. Henry ki let sila ki jong ki parlok. Kanan ke jing pelang penbanda ke Jingduwai ke Bashirham. But hangne sema khot. Open up ki de bar. But POE sema khot. Uwan haga Jaka bakadan ke jimpen sitam. Banyarap yaki. Ban ay sim. Ban ay ki ke jing shulur bikin kerana ke Ktien U Blei. Mday ban sange ano apodeng jo ke jing pen sitam ben. Ngam kwa baka jing pen sitam ben. Kan penhiari ke kam ke jong Blei. Larangan keren kendiat dia kata let's say dan apodeng jong PHIM da sengal tu tan ni kene. Ke Balang Kristan. Hawa ngakeren ni ke Balang Kristan ngam keren ye wei Balang ngakeren ia ke met jong try haga pertai berak away. Fitip kat kum ke Bible. Mdan jing pen sitam ben. Mdan ke nogo ke persecution bangi ong. Kabala ban pendo ia ke jing Shakri Blei. Pulih ke history jang ke Balang. Kat nolami ke dictator ke pertai. Kat nolami ke siem ki nongilam. Kiba ong ba an penduk jat sendan ni kena jingat Kristan. An penduk jat ya kena Bible tangdo an penduk sendan bakanum dan. Henry barok kita giap lut barok ipaya ke Jaka ka bakodit. Ke Balang ke yang bat ke Ktien U Blei ke lanang ya jekman. Mentale lengi yu ikelang ke pertai. Ke lanang krau. Piti balai. Namar kadan ke jing ong ke bau Jisu ong. How Matthias. Kalau nang kabakat nriyo, lalu pipuli ye ke gospel ke jong Matthias. Kalau nang kabakat nriyo, lalu pin puli nak dekat kabakat pra. Ujisu ong yo Petrus, ngaru ngaong ameba melang Petrus, mat melang tangu mau. Hari Lord jong ni mau siang, ngante ke Balang, bat ki kerdap jong ke dujak kinom la ika. Ke kamu Blei kadai ke bala sengdau Jesus Christ. Ke Balang situlup ke pertai kadai ke bau Jesus la sengda ke snam jauh ke bala jauh. Ke kuangan orang ifia ke pari ke bau try la peniang. Dan brio ke pertai balaban pendo aga bakat do pinyo I ke Balang ke met jong try ke banget situlup ke pertai ke balang nget ho Jesus Christ kinyang batkan kraw ke pertai pite balai namar ujisu uang syai baula peniang ke Balang halor jong mau siang wat ki kerdap jong ke dujak kinom la ika hal nganum keren tan ni kita ngakuat banganong ifia gini kepar lada ke kam jong Blei gana na preng ke jingile lada ngi klem duai bat bagi klem wat yo mensi mukot kan jat kan hiar kan do anai lada fiat daga lenti ke jong mensi mukot jong Blei hapdeng jong ke jingpen sitam ke dan ke revival hapdeng jong ke jingpen sitam ke dan ke bor jong Blei ke bepau hapdeng jong ke jingpen sitam kapan ki impen ban ni ke jinglau mensim nak kata daw ngawan ra ang ni lada pipai ke Jaka ke PHIM tip KUMNO ban le wat ken ria now mensim ko jong Blei udai mo u badana khmat udai mo u bakwa ban yalam udai mo u batip ige lenti ke jong Blei udai mo u basngau toilet ige kam jong Blei hagini ke pertai but dai mo uiro ubala aiknang daw Blei na benang man pa yo mensim ko baun pen kre ige ni ke Balang ke balong ke nonglet kurim ngan peni fia ige ni ke par abi pet ba hagini ke Ktien U Blei singap angan keren ige ni ke point nda haba ke jing Shakri Blei kahap haga jing le ran
Jong ketok ke syukar, ketuk ke tim. Fitip, hagani ke kam jogi apostol ke dan kita. Henry sim khot jo blei. Ule ya ke eke bekrau, hapdeng jo ke bekum kita ke por. Puli bat ngana ki kam jogi apostol. Tang ini pet nagalanang ke besan. Wai brio beketeng wa Ananias lembat ke Sapphira ke tengah jong u. Ula di ke bribu ula buri ila di Bynta naga jong ke dor ke tengah jong uru kala ya but lem ya kata. Te walam tang Bynta bat ula bu ya ka kejat ke apostol. Kini kini ki pengat. Ki balik jingiasyllok ki biya syakri ki biya danang ni ke Balang. Karung ke mensim jong ke jing top jing syukar. Laban ang nak karung ke corruption, karung ke tu ke tim. Haga babaro si tengah kia buat lang, kia buri no ya ke Bynta, nak bagi sulek menlek ku bagi wan raklut si ke kam jong blei. Ndak poi ku magata ke jingiaroh. Fiyo ke Bible ko ang ini Ktien U Petrus ula ang ko Ananias. Ngapulil nang basan dekat balai wang. U Petrus ula ang ko Ananias. Hato balai bau syaitan ula pendap ika do'nu jame. Ya kaban syukar ya umensim bakot jong blei. Bat ban buri no naga Bynta kedor naga Bynta kedor jong ke buri. Fi pulil ke ni lenong. Kadai kabaja akapor baga jing ai ega jong blei kala trekam. Walit mut bagi dana ke jing ai mengilaban lekal baman. U Petrus uyok ke jing Sngi unang yalam ubadap daw mensim ukot. Nagami ketuk ke tim. Umlet syaf polis. Umlet syakot. Umlet syakaan pertai. Ban salp ya ke kamu blei. U Petrus sudah badap daw mensim ukot. Uang ya wa Ananias balai ba me syukar ya mensim ukot jong blei. Namar U Petrus sudah badan ya mensim ukot. U Sngi ya mensim ukot. Bat u mensim ukot u penpau ya ke ega baja. Pilaban mudul bau yap ayeng mani uni wa Ananias. Ketengah jong urun na kawan ke yap ayeng mani. Kalau kawaning ke bekrau ke Balang barakawai. Rai menta namar bangi kinriak na mensim ukot. Namar bau mensim ukot dan syua pagi Balang. Namar bau mensim ukot lanyat syarot. Ngilek dah kelenti beliau bat nang tangim bansi ban lek sigi an sigi lenti sigi rukam beliau nama balai ngimla syuk dah kawai pat ke rukam nama ngiklem syak haga jingalam jong mensi bekoi dah kadang nang ipai ke Jaka ke bangimtip KUMNO ban lek ngim bansi ban lek dah kelenti beliau nama haduk sedang haduk banda Ktien U Blei haduk mentagi Sngi dan sibun ba ke beklem tre bani trelang banu mensi bekoi. Kadang yang nang ni ban keren. Kani ke Balang ke kynduh ke jing baklang ni. Kani ke poy ke por ke ba kala jan poy ke jing le ran. Henry Ktien U Blei. Bakani ke Balang ke dan yo mensim ukot. Baru Petrus hangne open pau yo mensim ukot bau de blei. Wang igini Ktien sngap bawang. Mem shim la syukari ke brio. Henry U Blei. Kabamut bau Petrus U Sngi bau mensim ukot jong blei ude blei. Ubadana gini ke pertai ban peniang ke Balang. Sngi ngan ong fi gini ke Sngi. Ban nagami ketuk ke tim ke corruption ke jing bakla po ke jing seng. Mangimla salp ya ka dah ke lenti jingi. Ni persang let siki iki bamdai. Kat bagani ke Balang kedai ke bayat baru mensim ukot. Barabau mensim ukot upen pau.
kabet bat kawan ke jing shepting bat ki brio ki sedang ia kabanio ia kata ke jing trai ke bekrau ke jong play fi kata ke ga bang kwa ngan pen fi ke ni ke par ke jing kentat ke jing ino ngakren haga tu ke recording ke beladap haga ni ke Sunday ke beladap ke jing ino ben yo mensim bekhot ke jing kentat yo usharot ke jing bom tre ban priang lani ban hikai yo mensim bekhot ke penlong ke balang ba ke kelalong ke kenja club ba kenja pertai ke kelalong ke wepat ke organisation ke ba kenja pertai syanganong fi ke ni ke par habau jisu dan ni ke pertai peniat mo no let no upado mensim bekhot ba de mo unong peniat ye ke ni ke jingseng mdai mangi ngi de ki ba trailam ba mensim bekhot jong play Bal ngakwangan peni fi sa gaway na marganam laban siyang sa ajo. Nda habang imtip SHUH KUMNO ban Ri-Bhoi U Blei. Mawan rai katagan ni kapar. Nda habang imtip SHUH kaday na kamday na ni kamangale. Nganle KUMNO nang ni syakmat. Nasi dana pa yung jang fiyang ni visyang. Ngadan ke jing snel tu kat banganang keren. Dan apa yang jawab fi kuat palat fi Jowai. Fi yo jing pen pau no Blei. Andai pi mut ban chimi ke sin jam kumno ban le bat pim tip. Lakan ni ke bangan le ke day ni kam day. Langan ya chikmat ne makani ke jing shikri. Lani ke ke tu try ke ba me keren nga snel tu nre ngam tip kumno ngan le. Fitip hagani ke Bible wat kat upitras upoi hakabakum kata ke jinglong. Namar ke palat yu pitras hagani ke lenang ke besipo ngan puli gani ke lenang ke besipo ke palat yu pitras hadin bau yo ke tu ke jing itu pau hagal lenang ke besipo kama pastel dekat bakendai lana pin puli uyo ke tu ke jing itu pau bau kiu bahe ke jing siang ke bakrau. Lapan pau bat gidan ki merat sau kejat ki berkot bat ki bam kot. Bat kawan ke sur no Blei ke baong Petras yang jat Petras peniap bam. O Petras uang try ngamju bam ya ke besang menu. Lai sian no Blei ule ingin ke juk ke jing itu pau hau Petras da ke buang Petras ia ke bangala pen kentang mewat kensang. O Petras ngakhlem yo iba ule ika. Bat nda hadien tang kendiat po da pipule nakal nang ob sipo kat bakat nyau kat bau Petra sedang sengolingo sepang sibun yaladi haladi kata gaji itu pau ke bau yo igala ban mut ayu kitu ki priu ke bala pak do Cornelius kila da depoi o Petra sudah naga Jaka ke bau snow to lesi dana preng jong fi ke par fi yo ke surga jong Blei fi yo jingpen pau no Blei Repim snel to. Ngan le KUMNO. U Petra sudah naga bakum kita ke jinge. U shong sa u Jowai. Ngam tip kan no Sngi u shong u Jowai. Nama lai Sngi kini ki ya lai Sngi lenti ki wan poi ke yeng jong Petra udang Jowai. Udang perkhat sa. Ngasat yo ke jinge lenti jangai ki brio. Ngasat snel sun ai namar ki dan ki brio. Ki bekotor. Kipa iet yu try kipa kwa ban le kipa day. But u play u jukran ki u jupen pau ki. Hare kipa plikem tip kumno ban le kipa ya Jaka ka be. Na krani ki ni jingi kai haba pim tip SHUH kumno ban Ri-Bhoi U Blei. Daga no guru kamu Blei khat inga kai shengan le kren shengan le shikri shanungan le kumnungan le pet ka Bible ka ong ni Ktien. Ngap ngan puli nagar khat ka bakhat khandai. Jong ki kam ke apostle nang besipo ka ong ne kat bau Petras udang perkhat sepang kata ke jing itu pau mensim ulai tu hau hakmi laingot ki brio ki awat yame
hangne ngakuangan peni bau mensim khot ukran yo Petras haba snautho ya gajing shakri yo Blei kaninga de ka jing hikai kabanga kuangan kran ya noriano kaninga por shimat lada PHIM snautho udanu ba kham snautho banyapi un pen snautho ipi lada fidan ki skor ban snap baru tahu dia mensim khot jong Blei ubahaba Petras ushong ne lyngba pisa snautho ka ekani try Harai mensim khot wang dan laingot ki pergi bon wat ya me tapi pulelot pite wang kumno yang let yar let ringkat bet ki klem da artatin namar lapa mangayaki hatok kan no ka sok yu Petras adien mo yo snow ya kan ki sur no mensim khot u direct eki yo open shy u da batai shy baradu mentagi ni Sngi mensim khot jong Blei udang kwa ban kran udang kwa ban pen pau haba fi pa ya Jaka ka ba PHIM tip KUMNO ban le dan gibril kiba pli ki Jowai bat ki klem tre pat ban snap ya ka jingalam jong mensim khot fi yu mensim khot kran kadang ka jing shy ya mensim jong Petras bau snautho bau mensim jong Blei batai KUMNO ban le bat pi yu Petras uyang jai kumla shy on the Bible uyang jai ulet chitai shakai surya ban let aga yeng ka jong rang ba shipai ba paunam ukon Nilius but lyngba ka ni Sngi la break ya kawai ka barrier la ni la pen pat ya kawai ka kynduh pedeng jong ka jing peni khlat makata ka day ka Sngi haga ba gospel jong ka jing penim kayo rung shagi gentle haga yeng jong Cornelius kada ka Sngi ka Balang ka Sngi jong ka jing kan mau haga history jong ka Balang bagada ka Sngi ba mensim khot u yarda ka bor haga gentle balay Blei try kat ni haga ka Jaka day namar pa udanu brio uba snap ya ka sur ka jong mensim khot nama udanu brio uba yayat ba mensim khot nama udanu Petras uba da ka jingalam jong mensim khot nakataka daw ngayang nang ni ngakwa bangan kran ni ka jingikai lada pipaya ka Jaka ka ba PHIM tip KUMNO ban le kham tam lei haga jingidai bat ka jing shakri jong pi wat yat na mensim khot jong Blei ukwa ban kren kwa ban yalam kwa ban penshai harai sngo si ban ong ikani ka wai bagi pli ki don ki bam jio sngo shapau mensim khot kim tip ru bo de Blei don na prengi bo bon le lagi perkhat bo mensim khot de tang ka duai penwai tanga ka pen gentang ige don ru ki perkhat bo mensim khot de tangkal kenjal air don ki perkhat bude ga ding don perkhat bude ga don ki perkhat bude tangga paro don ki perkhat bagadai tangga kenja power ke kenja force ara shang anong if you mensim khot ude Blei ubayang ga ni ga Jaka ya ka ban penshai ki brio ki bakwa ban shakri lada ki poy ga Jaka ka bakim tip KUMNO kin la ban shakri yo Blei ngat ki ni ga ktien kan bless if khat do e ngan pen ifi lyngba ni ga jingkran habangim tip shu KUMNO ban duai ngan puli fi na ga shidi gi Nongrum kalanang ga pra ga khat ga arbun rio ka wen gi khat ga kodor e haga Bible haga jingdai ga Jingduwai rom pra arbun rio arbun yo skap ko ong kumju di mensim ru uyarap lam ga jingtulat jingi namaria ke engin duai kat ka badai biang ngim tip sho harai shisha utau mensim hi
Ukerpat naga Bynta jengi. Hagi jing ut her ke bamla angsho. Utaken ubayit ega donor u ito ke ega taga jingmat ke jong mensiem. Naba ukerpat naga Bynta gi riu khot. Kat bakum ke man ke jong Blei. Dan kinong tho gi baong adian arfu arsnem. Jong ke jing syakri ke jong absul Paul. Jong ke jing job jong u ke jing yait lenti. Henry ke jing day ke Jingduwai. U admit u priang ba sngau tho lut ban duai. Da kanu ku kom duai ke ba u Blei u priang hun. Usaong ini Ktien u mensiem ru u yarap lam ye ke jing tulat jingi. Ke ege jing tulat ke jing tulat ege Jingduwai wang namari ke ege bangin duai kat ke badai piang ngim tip show. Lada pipaya ke Jaka ke bapiduai mtip show. Tuai ke juk si ke juk la tai. Pengen mau yo Blei ke juk. Teng la kum perkhat do tip unu Blei udah ba KUMNO. Namangala tuai de ki snam rei klam yo jubab. Na pipaya ke Jaka ke bapim tip show KUMNO banduai. Ken mau mensim khot jong Blei ukwa banwan hapdeng jong fi. Nama ga Bible ni ko ong gini Ktien hanrei uta mensim ukerpat nagam ta jengi hagi jing ut her ke bamla angsho. Lesinga no mikai gini nama ga de bejilio. Haranga shukwa bangan ong fi what num duai what shuduai shabar no mensim khot. Namar hangne of so polwang utaken bayit ega dono wi tho ga ega ta jingmot ga jong mensim. Naba ukerpat naga Bynta jong gi riu khot. Kabakum kuman jong Blei. Udai ubayarap yang ngabat ifi. Bangila banyasad akamat jong trai. Upenlong ia kemensim jengi. Ke Jaka duai. Baru ia sad bat kemensim jengi. Banyasad nam tagi riu khot. Kabakum kuman jong Blei. Kat nungut kibriu berduai. Shupen jurong Ktien. Shubu Ktien ki beteng-teng adu balatai. Dan ki beshubatai o Blei. Dan balai report show Blei. Dan bamudui show Blei. Beteng-teng ipai ke Jaka ke bakalang KK ke Shillong tang ke kamniam ke kamle brio. Ken mau ke Jingduwai ke Jingduwai. Ni don kampalat. Ya ke jingiaroh ke jong mensim ko show Blei. Sngau si bangan ong biang sejisian. Baka Bible kala na kren siya yang gani Ktien ke jong Blei. Aga gospel ke jong Yohanes kala nang ke bakat nriyo. U Jisu la deb ong siya ke dekat ke bakat lai. Dalawan ma u mensim ke jing shisha ken. Unyalam mi pi ke jing shisha baro. Na baro num kren na ladin rei. Yaki aka baro kat ba unyo snga un kren ba un pen pau. Yep happy yaki aka ru ke bansawan. Un penan burame nga na ba un shim na ke jong aba un pen pau pi. Keke bro ibo pau dan kilong jonga na magata nga ong unshim na jonga barun pen pau fi so si benong ba ladang dan yung mensim khot dan jing pen pau eru am ga bakan jamin sim dan jing pen pau eru am ga Ktien ga jong Blei dan jing pen pau eru haga jing day baru Jesus Christ. Finum la ban sngau tho yo Jisu. Kani ga khat ga ga bakit jing mat shibon. Pimla pin sngau tho lut e ga ni jing shisha. Shabar no mensim khot. Fimla ru wat ya kaban money ban kentiu yo Jesus Christ la da klem mensim khot. Nag da daw. La da pipai haga Jaka ga ba pim tip shu KUMNO ban le. Wat kan ria no mensim khot jong Blei nganduai ga ni Kupa daga donut ke badan ke jingkit kle. Daga jing sngau tho nga krane ke Ktien ke jame. Bat menta ke sngi nga wan ra ikini ke jingkran. Kabanya rap ikini ke brio kupa Blei ke badan ke Jaka. Kabakim tip syukum no ban le. Try nga tuai ba mensim khot un dan batki. Penlong iki bakin wat ia mekin try. Hado baginda yo pdiang yo mensim khot jame. Bat ngadangit a Blei ulang ka Bynta pedang juga jing im jangki. Bat ka jing syakri Blei kan lang ka ba itanat. Trangi ailat syame ka buram. Haka kerteng ka jang uji sungi tuai.
Amen but. Amen but amen. Blayon kyrkhu ifi. God bless you, man.